Vote straight, Vizcayanos, para Congresswoman Luisa Banti Cuaresma, para Gobernador Attorney Jose Jing Gambito, para Vice-Gobernador Jose Tam-An Tomas, Deputy Board Members para iti South District Steve Baccac, Attorney Edu Balgos, Dr. Cirilo Galindez, Kindot Pablo ken Attorney Togo Tidang. Intay manen pagasatan, bunggoy mapagpiaran. Banti Cuaresma, intay manen butusan, ilay-layon taya Congresswoman. Attorney Jing Gambito para Gobernador, udnuan na parabor. No proyektos talaga agabor, ay nagregta daytoy abunggoy. Nueva Vizcaya, intayag kay kaysa, itandudo, Banti Cuaresma, Congresswoman, na mangirupirken ka, panagduras, iti sagot na. Narito na ang tropang ipaglalaban at aakayin ka tungo sa mas progresibong Nueva Vizcaya. When Vizcayanos, punggoy ang makaitet tinilinteg ang gobyerno, punggoy ang apnuan pa nagdungo katatayo. Para Congresswoman Luisa Banti Cuaresma, para Gobernador Attorney Jose Jing Gambito, para Vice-Gobernador Jose Tam-An Tomas, Deputy Board Members para iti South District Steve Baccac, Attorney Edu Balgos, Dr. Cirilo Galindez, Kindot Pablo ken Attorney Togo Tidang. Vice-Gobernador Tam-An Tomas, no agparabor awan labas. Panagdungo na agluplupyas, Vice-Gobernador Tam-An Tomas. Namnamati Vizcaya, bunggoy ni Banti Cuaresma. Na parabor ken narekta, agkay kaysa tay para kwada. Nueva Vizcaya, intay agkay kaysa, itandudo, bunggoy ni Cuaresma. Sagot da Attorney Jing Gambito, Gobernador Anapudno, ken Vice Gov Tam-An Tomas, ibutos apalaspas. Grupo A, mangirupir ken ka, bunggoy ni Cuaresma. Para Congresswoman Luisa Banti Cuaresma, para Gobernador Attorney Jose Jing Gambito, para Vice-Gobernador Jose Tam-An Tomas, Deputy Board Members para iti South District Steve Baccac, Attorney Edu Balgos, Dr. Cirilo Galindez, Kindot Pablo ken Attorney Togo Tidang.